Mono wangu ni jamasi mondarano pungu zata appetite ya mutiso atekuyaniwa. Mtu anaweza punguza appetite mutiso watu shake. Toma kuolanga. I think ni mundu wina wendi mwingi. Ezani naelewa. Mundu ziwe. Masi na complain na to receive siya pasi ibeti ni kwezi. Nizia mate ni yawa. You ozu onanyenda twanite. Na pata wake no athi atwani. Mega nae na choba kube. Wethi kyobu. Mukuyaniwa. Mundu kwa zedi yanzo move down kidogo. Ini naona na yungweto manza tana tag ni baba kanisisi ni banaona madam Lydia yanzo mkiena ntinaona atagete Masina unzo of James Mutiso kakatu se James Mutiso ya siata. Una Mutiso wazi atweketa na Mutiso. Mbeta u. Aya, tuimangana na Mutiso makolete. Masi kulea kwa niati mundu mutuhanite ni lazima akete langinya muse akamonie no kwenda meki yati. Kana unakeno ambi romancing ila mwe gitangani. Thingi yewe tukito kwa simu wende mwe nondo zeningitila tunazia muno yose tunaize ti lazima tunaize ona moka unegwetia kila mundu ana freedom ya kwetizia actually ti lebi na mati nda medidwe neomo na twaize gwetia dio lazima ugazi anenge ti lazima ugazi ana mundu kanenge no wedio na matendo kana ugeyosea ndio ayose iwo tunaize tunaize kwazo okelo tunaize wethe esa wekata weyase no kwetedia maundu maende yoke ninge by the way the truth is ila mwadwana wina license ya kweyosea ti lazima yokatinda upembelezete ona you zaingi discussion yetu na yangania nombatie unless with the mundu ne violent physically bomo itina muzumbwanie nombatie ningi ndu yose Emmanuel Mutisi akasia masiyoku akasia masiyo kwika ukila muthenya ni uthuku nondo yugibeti chagwa ni chambata kimbe nomba ka one ebe uthuku mwa abajo wakikote bya ukibeti matuko ne ala mithenya tenzio ya mwi kana jundu pembeleze ukibeti kwa ndo mutsi ne pembelezo nezo kwa ndo ndio zina yu lakini magai manje maenda maida ameze kuite utoma kwiwa tisu o imagine mundu akathata no yewike bula wikomo una mitizo ya kuzia hizo koleka azizia sometimes unabembeleza anunaize pia timing kingi masibege mudonge twaisiei anwange the address day awiyo especially the kibatikena siana nini kusema kweli mundu zwe labda yewe yani anatindo anata we aya no gwe ya mwana saingi by the way kusema kweli na kutuka au mema complain ya ibeti ni kwaze nino ye ni kwaze ni kwadwe motwe saingi ibeti their hands are just so full with their way ni mwingi zina majukumu maingi monona e time by the time ezobika nani june seriously no it kuenda kwa abo munenge time unaenda kupepelezwa munenge time ambe atho muzie mwe na mazama the yanganga no introduce discussion izo bagu kukocha ti lazima kanenga kile binda huyo muthi ukoma saingi no zokela ni maelewana secondly be with the preference yo manjo yazi ndo izo bagu hicha ndiwe akinwa kama meta moza data nangi with ane ya huyo muthi ukoma ko pia mwelewana edia mundu agunda prefer muthi ukoma mwetele bagwe mgweamuka mwamuka lakini with the compromise tikile binda with ane yo kana kile binda ni kwaja aiye mweke balance lakini mabundiza gacha uwe makazi lewa nimekuibanga I mean no macombine zidwilanga iwombi wailo mino wakomata wa therapy natawa vuwa na yuka bundizia kwaje neza ozana na boss mukatwa na bandu bagoko anyway ni nyomo ivange balape sawa mwi eli kila kingine shabiki waite masini tungia mubema nane kuipasa usu wa mundu menondo usunge kulea kwa asungi ambakane ya ni wapio nika manager ka Athiani kumangalikosia nda Musa endao ende UIT ngalikosia mwingi tende na usisi wa ukule mwikisi alamu ene na ukule sisa aitana nataka mingoratu na kenda and by the way masama ende to view the
na usije kana be ambo me katika simu nundu twende na umina kile ukicha misingi ya dhai yadhani ndo wabingo yani kuislava mitamboni ya Athiani Fm. Masina uliza mtu anajuaga aje ako na spirit ya rejection, yani kutolewa. Pastor, it's very easy kubana. Nundu kendo chambe with ya on a one beer relationship. It you doom. We biko bandu katiwa pateja. Pateki tumiki motiwa. Ate tunaenda umwe muthanyani wa hiyo nasia ena 39 years. Na eva 8 ya kambewe 10. Na ba hiyo umwe maisa utwana. Kwanza zu wendi weka uthela kalanganga wendi wake ukaenda down. Ozu ya dhani wendi the last rejection. Ozu na tofauti eva. Otoenda kila ki umuthinya. Ozu most likely ni psychological. Ugethia nature ya undu bia. Tia rando my anxiety ya wamaka keep kitu kimwe for a very long time. Na nundu wa umamia ndo ingi chuno tonenda kimuthinya. Na pia angini methio na obeba wako mpata kutwana kwa kumudiscourage kana mundu mukote enough. Na ugone kana nduka akwata mundu muka enough 100%. Kila mundu ekasoro kake. Ukita usisi ya kasoro kake no nikalanye nako. Wethe no kainduka ini utwana kumesia. Uyesata uyitikela otwa mundu usu. Lakini beba wao le ni beba muthuku muno. Nundu wethia okindu kiini ando meoleo mana okindu kiini ni walewa we are onoto nambe one sal mundu ekwenda bina pate reason aikotia pate reason na ubeboni muthuku kwati ya ona saingio na wiyane no niye mwana zo mundu amuboya ya wanenga ya ushuda undu waina beba wole akanima mulete ona wia ekwata wia akale wokindu kitema na kwanza mbi muthono mwa kwati wia I think where we are one of them security. Na mande na utrainiwa. Munene uma out of nowhere. Na jaba umito John amona. Amgolia we ukaba. No kangie bata kukumwa kubekula kubukula kungi. Na alunjwa. Just like that. Na wa enda pinde no kuona ba. Una this spirit ya rejection ukethia. Pati mundu kukwenda. Nondo ulama akobanaka chao akautia na wali kandi ni marriage. Ni dhana thinozu kwa with ya andu meutio mana saingine dhwa historical. Mabinda mangi spirit ya rejection in the most of the times historical. Ukethia wasisia nukona iyo musi. No kwasisio o family tree yenu nukona pewa andu meo na chao. That kind of a spirit. Whether no when nebe andu matatwana pe andu matatwawa matwawa maisioka isisio ya mundu asiete na andu amo makwenu makama kwenu masiete na umengiki na pati umu matwani te isu ni kukonya pe spirit ikata ithukuma abu kwenu no most of the times in this ya uko ithukuma abu kwenu lakini kila ki important ni kana wa mi no discover wina pe wa muthembo kila most important ona tiku yiwi ya te ni kusemba mituki nundu ngaipe andu ubakite mauta matono kuteje makakuwa bebosu ukathi ukapojewa bebosu ukathi piu noko na weka lo maisha masio no kaendeka.